وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وگوشت فرعون خاندان یک مسلمان مرد دیا کیا یہ ہوتی ایمان چھیڑ داتگت آیا شما یک مرد دیا پامیشا کشک لوٹت کیا ہمشیا گوشت کے منی رودینو کاللہ ہند و ایا پا شما چا شما پرورتگار نیمگا گشتگین دلیل آورتا کو سر کو تک و اگاں دروگ بندی بی گوڑا آئیے دروگ بند کے تاوان نقصان پا ہمیں زندہ انت و اگر راست بازی بی گوڑا کھیت و رسید پا شما چیزی عذاب چا ہمیں کیا آگوں شما وعدہ کنگائیں بیشک اللہ رحشونیا نکت ہر پر گوستگین و مزنین دروگ بندے بزاگا موسیٰ دروگ بندے ہنچو کہ شما گمان کنت کوڑا بید شما کشگا اللہ وات آئیے رضوا کنت ہاں اگاں راست کشگائیں و حقیقت ہم ہمشیں کوڑا بزانت کئی نافرمانی و دروگ بند کنک شمارا باز گرانا کپی وا وحدہ شما چا اللہ عذاباں و تا رستگار کت نکند بچینت کت نکنے